ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیان لدیاسپورا، ایوار باش همو کسی نهال چارپل مدیا تماشا دکن هون به خیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای. بینرین هجا هفتیا بهری ده هفته مهده لبغداد لعراقي لبرچاوين آسایش و پولیسین عراقي پشگرو آلیگرین حشد شابی ایریش برن سر بارگاه پدکی و آگر پیخستن هر وها آلا کردستانی بن پیکرن و شوتاندن. از وی بویرا نجات پرستی جاهلانه و قریش به تندی شرمزار دکم. شوتاندنا آلا کردستانی بیرزیک پر مزنه لهمبر ملتکی ولاتکی نتوکی لهمبر جانگورین کردستانی لهمبر نتوا کردستانی. او نحقیک ظلمک پر مزنه که دستریجیا آلا پیروزا کردستانی دکن دوی مروف لهمبر ایریشن وها قریش بدنگ نمینه و شرمزار بکه بدنگی دوباره کرن ری لدوباره کرنا بویرین وها جاهلانه و قریش و نجات پرست دکه ام بدنگ نمینن از دوباره وی بویری شرمزار و محکوم دکم. بینرین هجا ام ایروژی به میوانه کی به برنامه کنو میوانه مالا ونه میوانه ما کردکی که جوانتی آخوه که نوا سیاست اوروپی د سندیکا و کمالین جور بجور ده وک اندام و ریوبر خبات کریه. بسالان دناو شارداریا باجار مزنده کار کریه. ده هلبجارتنین 2018 ده وک پارلمنتر ده مجلسا سویده ده جی گرتیه. ای سال جی جعالی پارتیا خوبه وک سروک شاردار به برپرسیاریا پرورده هات دست نشان کرن. و دست جه کرسیا خویا پارلمنتوی بردا و نها وک یک جه سروک شاردار مخالفت به وظیفه. میوانه ما بریز کادر کسرگایه. ایوار باش خوشگروزا و گلک سپاش بو به ناساندنه و سلاوجی تماشبانان جی دکم و گلک سپاش بو به درفتم به مناسبت و شوتاندنه آل کردستان بغده اجت دخوازم چند گوتنا بیجم و کریاره بتندی شرمزار دکم آل کردستان آلی که به میلیونا خوینا کرد هاتیا خملاندن گرک کنه همور خستن سیاسی ین کرد و گل کرد هلوست خواه دیجه به کریاره نشان بده و بدنگ نمینن دیجه به حرمتیه. بله براستی از وک مروف خمگین و بهرسم لهمبر ایریشک وها لیاز وک کرد و کردستانی هزار جاری خمگینم و بهرسم که ایریشک وها لهمبر آلا کردستانی لخوینا جانگوریان کردستانی بویم از لبرد کهوم و فرمزار دکم. بله برز کادر کسرگا متهنکی مبحثا خباطات کر بکرتی بچکک بشک جی لأن هناكي وك كردستاني لدياسبورا ناس بكن كادر كسرجا كيا جكيا چه خبات كريا بريا سويدي وكنجي كجاباي تابت سويدي كنجي هاتي سويدي بكرتي بخاطي كنت دخوازي بحثا خبكي تمام از سال 1975 لإسطنبول دایی بومم شش خوشکو برانم سال 1990 جی به خوشکو بران خواه و دایی که خواه آخاتین سوید بابا من السويد بو وك التجا كربو وك متجي التجا كربو بده ونشتاندوس گرتبو امجي هاتين سويد از هنگي 14 سالی بوم 15 سالی بوم نیکا يعني مثلا جوانتي هي لما بگنج توید جرايا خوا هاتين
راست درخستن piçke zehmetî hebî tabii ew salameyên pêşî li Swêd zehmet bî yani şwa yani gelemperê penaberê miltecitî yani بله xerîbî ye مهم. û zehmetî hebîn li piştî demkê mirov مهم. adapte ciwatê dibe û بله em gelek bajaran li Swêd hinek gelek bajaran man û gelek daxan man heta me em مهم. tam cî bûne yani بله derkêm. Dibistan xwendin yani ziman fêrkirin fêrbirîn hebî zimana Swêdî wek hûn jî dizanîn muhîm e yani mirov cîwatê Swêd de bijî din bû Swêdî jî bizanibe çunkî مهم. Swêdî vê cîwatê de yani kilîd e ji bo حمو دریا ودکه hemû derya vedike. بله Piştî fêrê ziman bîn me lîsa xwand û piştî lîsê jî li dibistanê bilind li Surdetan û Üniversiteyê Stockholm me بله hem elmê siyasî û li Surdetan jî programa kultur û dîrok û civak بله programa Kosa hebû ew program xwand. Wî demî pêş yani hevdeh şazdeh hevdeh saliya xwe de jî ez ketim nav bîm endama ciwanan Sosyal Demokratên Swêd. ها Ew hingî jî li gel hinek ciwanên Kurdistanî ji Başûr, ji Bakur û Rûşhilat ku fikra we jî yê sosyal demokrat bûn, fikrên xwe de jî sosyalîst bûn. Me hevdûra komelî ciwanên Kurd yên sosyal demokrata ava kir. Şingê ve yani ez nav sosyal demokrata ve yani bîst û heft sal çêbû bar dikim yani endometiyê me. Kar û xebat û wek dijî dema mir dest bi kar dike mir dibe endamê sendîqa ye. Vê de yani Swêd tiştekî pir erenî ye yani doğal dibêjin Tirkî yani mir dibe endamê sendîqa ye. Wê غذای de xeza ye wê de jî kar û xebatê sendîqa ye li gel siyasetê bi vî avayî gelek erkên vazîfeyên sendîqaya girt li Semlê xwe û bi wî şeklî siyasetê ve heta îro mijîl dibim yani. بله من بالا کشاند ته خواندنا ته بلند لسر سیاست و جواکی و Bele. ج جوانتیا خود ته دست بکریش خو من تبک پرسیانا بکرتیت کنگی و چاوا و چما کت ناف سیاست بچکی بکم کت برفرهتر بکم گلوت نه کرد بونا و نه دناف سیاست ده مزم بونا ته دیسا جهل بجارتانا و چاوا بو yani بجارتنا تاني خواندنا بلند و بجارتنا تاني كنتش جوانتيا خود دستبك دكت ناف سياستي چما Niho tabii binyat mirov ser hinek hilbijartin ku mirov jiyana xwe de dike biryar distîne bandorê ve heye yani dibe بله mirovê bibîne. Tabii yani wek gelek malbatên Kurdên dîaspora malbata me jî yani kar û xebatê siyasî ve mijîl dibiya. Ew bandorê ve heye yani siyaset ji malê ti carê kêm nebiye. Tabii siyasetê Kurdî zilm û zûrdariyê ku gelê Kurd dijî heta îro jî wê jiyan dike. Yani ew bandor li ser min heye heta îro jî heye. Şwayê zarokiyên min jî cizîrê derbas bî yani ew dagirkeriye ku dewletê Tirk û kiryatin ku zilmê ku wê de dikiran wek zarok wek mindal me didîte yani ew mejiyê me de maye. Ew tabii bandorê hebî. Piştî mirov tê emirkê jî yani ew 12 13 bêjî heta 15 salê mirov hêdî
gelek tişta fêm dike yani derdûrê mirov çi dibe civakê de çi dibe sevçe em zimanekî dît qisa dikîn ne Tirkî xeber didîn çima em di zimana xeber didîn ew her yani her demî wek yani merak dikire her demî yani çima em di zimana xeber dîn mesela bala me yên Tirkiye bîne ew Tirkî xeber dan ez di zimana min hebî dema hatin Swêd jî em bîn sê çar ziman yani ew dewlemendîk e ji xwe yani ew dewlemendî ew nav hemû malbatê Kurda de heye dewlemendîk e bêdê jî wek min gotiye dema 15-16 salê ca ew siyaset hêdî ne siyasetê Kurdî berfirehtir dibe hîngî cîvat û cîhan tê de rewşa mirovatiyê yani rewşa îrokê mirovatî tê de têkiliyên desthilatdar li gel û li karker têkiliyên navberê karker û karbidest e yani ev bi vî avayî yani dikarim bêjim yani ew ez bêhtir yani merakê min li ser siyasetê bêhtir û zêdetir bî ji xwe yani wek min gotî yani newekheviyên ku civakê de heyî ji me re min nedikare ez qebîl bikim tiştî wisa ew jî ji bo yekê ketim nav siyasetê de baş e tewek Sosyal Demokrat Partiya te ye wan tewekî serokê mixalefetê ya şaredariya Stockholm hilbijart te bi vî rengî cihê xwe ji Meclîsa Swêdê wek parlamenter berda û tu hate şaredariyê em dikarin bipirsin çima çi te kişand bu şaredariyê û dûre jî ku tu dikaribe behsa sîstema şaredariyê li Swêdê ji me re bike û pirsek din jî gelo du serokên şaredariyê hene ew çawa dibe baş fêm nekir wira ez ê şaredim îzah kirim tema kevana jî tu hatî şaredariya bajarê mezin ya Stockholmê tamam ji me re hinekî behs bike bele pêşiya ku ez behsa sîstemê bikim dema borî dönemê borî navbera 2014 û 2018 ez li taxekî Stockholmê serok şaredar bûm ji vê taxê re dibêjin Hässelby Vällingby Vällingby jî yani ev taxe ku Olof Palme lê maliyê wê bû wê de dijiya min wê de serokatî kir dönemkên 2018 jî hilbijartin hebîn hem hilbijartinên heremî ya parlamentoyê li Swêd hevdora têkirin ev hilbijartin hîngî partiya min bi wek berendam ji bo parlamentoyê nîşandan yani ez sirakê bilind de jî bûm ketim parlamentoyê de heta 2020 adarê parlamentoyê de wek parlamenter vasî vekir piştî hevalekê me ji şaredariyê îstifa kir partiyê me rêxistin wek rêxistina partiyê Stockholmê û partiyê me sentral merkezî xwestin ku ez bibim berendam û vegerim şaredariyê û jî ji bo min firsetek bû ji ber ku min dixwasta berê jî min dixwasta ez bi siyasetê belediyê yani şaredariyê dewam bikim ji ber ku yani dema mirov siyasetê belediyê dikê wek tirkirîn belediyecîlîk yani şarevanî mirov gelek nîzikê gel e mirov nav gel de ye nav millet de ye wê de Swêd jî sîstemê şarevaniyê ya belediyê sîstemekî pir berfireh e yani erkin wezîfeyê belediyê gelek fireh e bide xweserî ye ji xwe belediye otonom in aliyê vergiyê de otonom e yani em xwe yanî vergiyê xwe digirîn wek jî ma gotî
عالیه سیستم ده و که خدمتن کو دبستان پرورده جبو کالو پیر نقاشخانه دبس خوانی آواکرن اف همی یعنی ارکن وظیفه بلدیه نبیده دسوید پیچکه یعنی گلک جهادا نه پیچکه گلک جهادا جی سیستم ترکیه گلک گوارتیم بده yani tamam mehvan ma ji welatên ji Tirkiye tên dixwazin yani fêm bikin yani vêdê şarevanî awayî tê meşandin em ji we yani her demê me wekî were da îzakirin wisa ye li bi rastî jî em dikarin bêjin ku ew partiyên siyasî yên Kurda yên Tirkiye xwastin yani vê sîstemekî hûlû li Tirkiye jî bidin rûniştandin li mixabin hûn jî zanin yani Tirkiye demkî yani ew hinek hêvî hebin li AKP û dema destpêkê lê niha xwe her tiştî eşkere ye berçav e şuna ku demokrasiye heremî qwettir bikin zeîftir kirin ji xwe yani ew sistem qebîl nekir yani dewleta Tirkiye ew sistem qebîl nekir من پرسه دموکراسیا هرمی چیه جیشته بکرنا اره em ê bestêjî bidîn muga mesele ku vêdê şaredariyê Stockholmê di belediye başxaneyane di ser ne didûne pazda ne pazda serok şaredar hene bajarê mezin Stockholmê wektekî vêjî Büyükşehir Belediyesi pazda serok şaredar deh wa yê iqtidarê ne pêncên wa yê muhalefetê ye bi havdûra rêvebertiya Stockholmê dikîn tabii yani ew meselê bütçe finans destê iqtidarê de ye ew yani finansê û bütçe amade dikin hazir dikin lê rêvebertiya de wek komûnîstî Rûslan yani rêvebertiya bajarê mezin Stockholmê wê de tê em wê de yani bi havdûra bajar rêve dibîn û carna jî pêşniyarên me yani dikevin yani bütçe we de an jî tiştekî krîz çêbê mesela alûziyek mezin çêbê havdûra yani hereket dikîn yani ne di belediye başkanî ne pazda ne uca her serok şaredar berpirsiyarê beşkê ye mesela ez wek serok şaredarê muhalefetê berpirsiyarê perwerdê me belediye Stockholmê yani bak behsê bütçeye bikin piçikê qena temaşevanên me mehvanên me fêm bikin mesela bajara Stockholmê nîzikî bütçe wê nîzikî 63 milyar kron e 63 milyar kron sadî çil û duê wê wektekî %42 diçe perwerde yani ew parê herî mezin yê bütçe li ser perwerde ye çünkü sîstemê perwerdeyê yê Swêd dibistanê pêşî yani wek anaokulu heta lîsê girêdayê komûne belediye şaredariyê üniversite serê xwe ne esas yani ew otonomen lê pera ji hikûmetê digirin û belediye jî digirin üniversite perê xwe ji şaredariyê nagire ne şaredariyê nagirin lê hinek can mestin bir havdûra hevkariyê dike hinek tişte de wele yani ew jî bütçek postek ji bo üniversite tune ye yewa ji hikûmetê de sentral
او دموکراسیا هەرەمی چییە پرسی بوو؟ بله بله دموکراسی هرمی لسوید ده دمکی درێژە yani ew sistem heye ji 1862 ve heye yani ev sistem pêçî ku demokrasî hatiye Swêd yani pêşî ve ew jî ji civata Swêd û coğrafiyê Swêd û Swêd çawa hatiye organizekirin ji wê tê berê yani ku berê ku Swêd bibe dewletekî ciwatekî sanayî yani endüstriyel ciwatekî yê eva bî çêbî köylü civat yani gundîtî gelek xwe dibî li Swêd. Cûtkarîya jî çi? Yani cûtkarî jiyana gunda yani nîvî bihtir Gundiyê wan ez zanim pir zanim partiya gundiya jî heye. partiya gundiya jî heye ew heye ew bingehê heye ew bingehê heye şwayê ew jî Swêdê tê ew demokrasiya heremî û xwe bi xwe yani îdare bikin yani ji xwe Swêd tê yani her bajarkê parlamentoyê heye û sistemekî yani ew sistem ji xwe yani anayasaya de yasaya de ji xwe hatiye kevşikire wê ava têre vebirin. Mesele gelek kevê de ser büç yani vergiye bac yani mafê belediye heye ku bacê bisîne yani vergiye bisîne û ew vê vergiyê jî belav bike yani bajara xwe de Swêd yani gelek tişta de jî dikare bêje hinek tişt mesela biryar ji parlamentoyê ji hikûmet dibe ew mesele vetwe heye mafê vetwe yani belediye dikare bêje ne em ê tiştî naxwazî ew mafê wê alî de mafê belediye heye yani heremî. Belê minê li ser ziman li ser zimanê zikmakî rewşa xwendina zimanê zikmakî li xwendegehan çawa ye û Kurd çi qasî îstîfade dikin û nûçeyek di destpêka vê mehê de ez neşaş bim şeşê an nehê mehê bû vê mehê Partiya Oldar ya Krîster Demokrater pêşniyarek anîbû ku perwerdeya zimanê zikmakî ji sîstema perwerdeya Swêdê rabe. Di rojnama de di medya de ev nûçe derket. Tu wek Swêdî çi çawa difikirî? Tu wek Kurdistaniyek çawa difikirî? Tu wek siyasetmedarek çawa difikirî li Swêdê? Bêguma di karetê aniha di şaredariyê de ku tu berpirsê zimanê jî ya jî tu nirêna te li ser vê ya çi ye? Bele yani berenihu 20 sala ti kesê behsê tiştê wisa nedikire yani ku em mafê fêrkirina perwerdekirina zimana zikmakî ji halê rakî yani tiştê wisa di rojava Swêd de berenihu 20 sala tune bê li mixabin bo salan dawî de partiyên nijadperest Reges li Ewropa û taybetî vê de jî li Swêd jî xwe dibîne û rojavê jî bi va tiştên wisa dagir dikin û mixabin jî hinek partiyên ku dîroka dirêj û kevnar yani siyasetê de mêj ve hene hinek partî jî va tişta adapte dikin va dîtina adapte dikin û tînin ziman herî dawî Xristiyanên Demokrat yani ew jî wa jî anî ziman kirine bütçe xwe de ku mafê perwerdekirina zimanê zikmakî ji bo biyaniya ji bo penebera rakin nikarin ji bo mesela
نو بده کمنتاون ملی هنم سویدی ناتونیلا مینوریتیاتا جوهی فنلاندی سام yani yanku bakure Swedici او kemnetevin netevine yani او mafo heye ve berdam bikin lê او demokratan Swêd Sverige Demokrater o partiya Nijadperest û Xristiyan Demokrat dixwazin ji bo penebera mafê zimana zikmakî perwerdekirina zimana zikmakî rakin. Dibêjin yani arjûmana we de dibêjin ku zimana zikmakî asteng e ji bo zaroka ciwan e ku fêrê zimanê Swêdî bibin. Li em ji yani yên ku vê mesele ve mijîl dibin bi hezara rapor hene yani raporên ku elmî ser vê hatî çêkirin ser zimanî û zimanê zikmakî ew jî dibêjin yani perwer yani zimanê zikmakî ji bo fêrkirina zimanekî nû gelek pêwîst e bingeh e yani zarok ku ciwan ku zimana xwe ya zikmakî de nejî hatîbê ew bingeh ew tune bê ji bo fêrkirina zimanekî nû astengiyê mezin yani zehmetiyê mezin yani derdixe. Ja meselekî siyasî ye siyasî ye ez neşaş bim ji xwe wextê ku argumena herî mezin jî ev bû wextê zimanê zikmakî pêşkeş kirin ku mere ku bingeh ji bo ku tu zimanekî din bibe yani yek jî argumenê serekî bû belê argumena serekî ew bû ji xwe dema ew maf Swêd de hat qebûl kirin ji bo yani pirsa te beşê didûye yani ji bo Kurda yani te çi mane ciwanên Kurd zarokên Kurda yani mesela ez bixwe dema ez û xwişkên birayên xwe dema em hatin vê de tawe Kurdiyê me hebû me yani ji bo ku hinek tişta em Swêdî baştir fêm bikîn fêr bibîn pêwîstiyê me bi Kurdî hebû yani tabii yani o zimana zikmakî perwerdekirina wê gelek yani alîkariye ji bo fêrbîna zimana Swêdî kiriye ji bo me yani taybetî jî ji bo me em her roj yani piştî dibistanê em diçûna dersê xwe yên zimana zikmakî yani ew xwendina Kurdî nivîsandina Kurdî ne estine bi hezara Kurdên diasporaya Swêd bi saye vê mafê fêr bîne û wek dî jî yani ez dikarim wisa bêjim yani hinekî edebiyat û rewşenberiyê Kurdî li Swêd jî bi saye va derfet û mafa yani pêşket yani niha tabii ev tê guftugehkirin pêşniyarên siyasî yên Partiya Swêd hinek ji wa yani Xristiyan Demokrat û Sverige Demokrat yani Demokratên Swêd ew nijadperest in rasîst in ew pêşniyara we heye yani bütçewa de yani eger bên iqtidarê 2022 yani yê rakin ji bo yekê yani wek Sosyal Demokrat em wek partî dijî wêne em vê bariyê de ne ku ew raporan ku elmî hatine belavkirin û hene em wê bar dikin yani ew em vê bariyê de ne ku yani zimana zikmakî ji bo bingehê ziman û fêrbîna ziman muhîm e yani ne tenê ji bo zarokên Kurd ji bo Swêdiya jî wisa ye ji bo hemû zarokê wisa ye rast e belê em werin ser rêxistinbûnê Birêz Qedir Kesirge dibêjin pêşketina Swêdê bi rêxistinbûna wê ve girêdayî ye tu dibêjî çi bele civata Swêd handîkapa a kora a avjeniyê a her tiştî heye yani Swêd di civatê de bi rêxistinbûne
جمال هناكي بحثها بك نو خستم هون جوات سويت راستيجي جواتكي بر الرخستنية أوروبا جيش خو بويت تایبەتمەندیە خوا تێناساندن yani di cîhanê de jî wê taybetmendiya xwe tê nasandin yani tu ji salmazina bigire heta yên zarokên ku avjeniyê dikin heta karkeran û rojnamevan û rewşenbîr û yên ku santran çêdilîzin yani her aliyê de rêxistinî heye örgütlülük yani dibêjin ya زانه yani rêxistinî heye herî tiştî ku ez têde yani janê min bi têde derbas kiriye yani aliya mesela karkera be li Swêd heta îro jî nêzîkî 65 karkerên Swêd hem memûr û hem jî karker yani rêxistinîne yani nav sendîqaya de nêzîkî 4 milyon endamên sendîqaya hene yani yên Swêd cûrbacûr sendîqaya ku ez têde bi kar kiriye û bingehê min Swêdê tê yani vazîfeyên giran wêdê kirine elo milyon ku nîv endamê me hene mesela ew çi nîşan dide derkê de jî nîşan dide ku yani tu karî gelek aliya de ciwatê de hem têkiliyên li gel desthilatdara bandorê bikî yani bi dima tu rêxistin bî tu dikarî bêhtir guhartina bikî ew derfetên guhartina bêhtir çêdibe nû hinek dem nêzîkî bo deh salên dawî bê de piçikê qelsibûn zeîfbûn çêbîye ekê bêv dema pandemiyê ku em nû têde dijî hûn nîşan dide sendîqayên karkeran mesela hêdî hêdî bilindtir dibe yani endametî yani dema millet dibîne ku ihtiyaciye dibe yani mirov rêxistinî bê û bi avayî mirov dikare bandorê li hikûmeta bike li partiyên siyasî bike ingê dibin yani endamên sendîqaya îca yani ew numunek yani yê karê sendîqaya be lê aynı tî jî bû mesela yên salmazinan jî yên emekliya milyona endama we hene mesela du rêxistinin milyona endama we hene bi aynı tê jî yên ciwana ciwanên ku partiyên cuda cuda bi rêxistinin talebeyên ku şagirtin ku mekteba dixwînin mektebên bilind û yên destpêkê wê de jî yani ew jiyanê rêxistinî heye û xwe rêxistin dikin ew bi parçek ji jiyanê Swêd e parçekê jiyanê Swêdîya ye hûn jî dizanin yani şeva jî der ABF heye mesela ABF heye Folketshus heye yani ABF çi ye ABF yani ew rêxistineke dema Sosyal Demokrat destpêkê 1900 dest bi kor û xebatê siyasî kirin gelek karker ji derveyî sîstemê perwerdê bîn çi kirin dibistanê xwe ava kirin yani yê xwe bixwam ABF yani ku derse bidin karkeran heta îro jî dewam dike bi milyona kes heta îro jî diçe ABFê şeva kursên cuda cuda semînerên cuda cuda ser siyaset ser bêjim te ser ziman fêrbîn dersên zimana hene zimanên biyanî yani ew sîstem hê hene û hatine rûnişandin û heta îro jî dewam dike yani hêvîdarim ku rûşikê Kurdistanê jî em karî bînin we tişta bikî ana serê min derbas bû tu di nav sîstema Swêdê baş dizanî tu di nav deyê min ji xwe bipirsiya ka
کرد دکارن خباتا دیاسپورا چاوا خورد بکن و چاوا الیکاریا کردستانه بکن جار جار وقتی که از دکاری خود پلانا او جرد بجن کوالیتیت اربته پلانا ساله کمره دکی کمره کاری خود چاوا کوالیته چاوا باشتر و بچه رزانا بچه متوده مره بکی مره پلانه ساله چه دکه از وقتی جارنا چه دکم از بجن خوازی ویا مکاری بنا لکردستان جی بکرنا بدانا کرن نشان بدانا بريز قدر كسر قد تدناف ديت الشارع دارية تو سيستم همود زاني تبصالي ناف خباتك تسري ترجوار در باسنا بياجي چه تسري در باس بياجي مرد كاره چه بكه يعني زاني شوي يعني بكره خبات سياسي ده چند سال يعني و در فتره ما چبی کنم بچین ولادجی يعني هم باکور و هم جی باشور باکور شوي يعني روش برچاوه يعني او پارتیان سیاسی ین کردا راستی خواستن گلک تشتا بکن او فکران مدن ین اوروپی لترکیه جی بکن جیانه ده دبه او محطبه بده او محطبه کو او سیستم کو ترکیه دبه هنک وی آلی جی هبن کو و فکره قبیل بکن يعني حتى يروجي تبارتيان تركيا وك ذكري بو فكرة بو بشنيارة حتى يرو قبيل نكرنا لباشور كردستان از شما ویدیجی او فرصت نمیشه بیکو ببینم چا رود بن تکلیه ایش وک پارتی سوسیال دموکرات تکلیه مجی گل هنک پارتیان کردستان باشور هنه طایبتی لگل یکیتیه باكو بارتي خوش كبرى ما يعني هي أصلاً هنا ويدجي بهتر أو كولتورة عربي سيستم عربي هيا مقابل يعني دبابش بنجه بدست بكرن زاني نتشتكي كود بجساري دبه إيش بنجه به جوات يعني دبابت شتي بكيجيانه ده او جی دم دخوازه یعنی نتشتی که کو شف که روش که در بچکرن دبیانه اولوش که اتمسفر دموکراتیک به کو انسان بکاره بین هفدورا قصه بکن رخصتن بکاره بین هفدورا خبر بدن بکارن به رخنال هفدو بگیرن او یوش بو کرده یعنی بیشیم بکارن بین رخنال هفدو بگیرن بکو دست بابجین چک و سلاح و شر هفدو بکن دبی برای هتشتی اف تشتی یعنی ناف کرده دا به رونشتاندن نه حتی نه لباکور و باشورجی یعنی وقت بيجي ديريكت او وقت شارع براكوجي وقت برتنه لو ناكوكي هنا او ناكوكين كو نوفاده هيجي مخابن دبا استانگی که مازن جبوكو جوات به بوهارتن و مدرنیزه کرن يعني بكار بقى فكرن هنه كو بين مناقشه کرن يرو مثلا جوات کردا دا هم لباشور و هم جی باکور او فرصتی نکو سر با تشتا خبر بودنش باکو دجمن نو هله او جی هله دجمن و فرصت ناده و درفت ناده کار کردا همی سر محسوب کم چاوا بکار بین جوی قریزه هنه در کبین دا به دا گرکریه هنه بینی سکناندن به اریشی هنه بینی سکناندن کردستان هر دبن ایریچا دایه لید زانم تکیلیا باشوری کردستانی و سویده بریا کردستانیین لسویده کنتاکت هیه تکیلی هیه تبخوشی گو هون خوشکبرای ونه پارتیا ونه بوی ریه مرد کاره یعنی جباکور بهتر بلکه باشور مرد کاره هنکی هن تشتين ريخستن بونياجي هن تشتين لسويدي كو ام وكردستاني الدياسبورا كام كاردكن كام كاربن طبعا او شو تنكرن او تشتين او بروجا هر دمي هنا و بتين انه هم فيد هم لفر للسويد وهم جي لولات بطايبتي باشور قالك بروغرام هنا جبو مثلا کو قادر و بین پرورده کرن و
نهو مثلا زوا سنة و رخصنا خوا سنة و پارتی خوا خبر دم اینم قادر یکیتی پرورده دکین که فکر سوسیال دموکراسی امرو چا جواتی که رفاه جواتی که وکوی که دابش کرنا هاتنا yani şey ve gelir adaletli paylaşım yani Türkiye bejin yani وکوی که کو سر اکنومیه جی yani به عدالت به بلاف کردن yani او فکوس بیت او پرنسیبی که بنگهینه yani ede yani یکی دولمند و یکی کارکر بکار ببیچه عینی نخواهشخانه عینی خدمت ببینه زاروکن کارکر زاروکن دولمند بکارم بچینه عینی دبستانه بحفظورا بخوینن yani واتشتا tabii bu projen و programın خدا her demi tinin zaman و گرانیه جی بدینه yani. بله تو رخصتنین کردان ناستک جنیز ده دناسه تو دشوپین جی سریست دیتن آتا یا جی مدلک لگورا کت بکار به پیشنیار بکش بو رخصتنین کردان لگور پرسپکتیوا تنی سویده هیه بو رخصتنین yani bu taybeti yani daha şu an اگرمش باکور دست ببکین و ده از به بوریه دمکو گلک مهمه کو رخصنن کرد ین کردستانی به هفدورا توگره بکن حرکت بکن و سیستم کو امتیده یعنی اروپا مثلا جسویت yani وقت نمونه yani مرو بکار به وقت گاوه پیشمین گاوه پیشیه کو ترکیه به اقناع کردن کو yani دموکراسی هرمی و اداره کردن هرمی خواستری هرمی yani وقت شده yani گاوه آبتن ل وقت مگوتیجی دبی yani رخصتن و پارتیان سیاسی کرده yani به هفدورا yani gerek yani bir şey veren دمام نبیجین yani بلا یکیتی نف کردن چه به هم نبیجین yani بلا کرد یک ایدئولوژی بفکرن او جنا چه به دبی yani partiyen جدا جدا هبن فکرن ایدئولوژیان جدا جدا هبن ل هنک سر پرنسیبا مرول هفدو بکه و گروه yani حرکت بکه او مهمه bu başvurş ve o baş Kurdistan'ı kuatı rızgar kıran ve de sistemik heye revberiye ki heye ve de yani o partiyen sereke yani yani gerek yani behter brastici yani gerek gühdariye gel bikin yani referandum kat çekirini ve de o سر سادین نوتی گوتن ارج بو سرپابونی کردستانه هل بجارتن تین چکرن مثلا yani o çtiki kuvvete yani oliye demokrasiye da çtiki probaşam leo henike nakukiyen kumru dibine sevak bajavandiyen rekhstini hana ve da gelek inam bak damuçya umutçta dibinin gerek ve de piçke شوت شتا دور کردن yani او بجاندین رخصتنی سیاسی بهتر yani کو بفکرم رو چاوا و سیستم هنه پیش بخه و قوتر بکه و گل جی شوت شتا ممنون به yani اگر گل نه ممنون به او ناراضی بون زیاده به برفرح به هنگی ضرر بده yani o kare zarara bide او دستکفتین کو کرد دست خستنه yani. راسته باشه از پرسک وهاش تبکم در روشا ایرو ده مجلس پارلمانتا هرمی دکارج بو جزیره آمده تبفکری یا جی دکارج
ji bo Kurda çi bîne? Ha Destpêkek were bi vallahi derîna realîst yani ya atkarım ve de şavra eşkara bikim yani dama yani deme pevajoya aştiye hebina berê Kurda û Tirkiye yani Swêd jî va tişta de yani vê pêvajoya wek fikir bide HDP yani taybetî HDP vê de yani me gelek yani ev ser bi ev modela hene yani meşwara da îzah kirin yani hem çûyînên me de û hatine weyên vê de li muqabil yani dibe yani muhetab jî va tişta re hazir be yani tinê bi xwestekê Kurda naçebe ev yek alî ev pirsgirêk nayê çarekirin dibe yani yên pêşverê me jî yani hinek tişta re amade bin ne amade bûn naxwazin ji xwe yanî eşkere ye bi hezara însan yên ku hatine hilbijartin serok şaredarin milletvekilîn hatine girtin yani ev model yani eger Tirkiye hebûye an jî bêjim te beşên dîyên Iraqê Erebî û Kurdistanê jî dikare bê ev kirin yani ew millet yani hem gelên Ereb û gelên dî wek Suryanî, Asurî, Êzidî yani gelek ev pirsgirekin gelek ev mijar û pirsgirekin heniye behatine çareserkirin çünkü yani mirov Swêd dibîne îro mesela li Bakurê Swêd Samî hene Sam hene Lap dibêjin lê Tirkî ew jî xwesteriyekî demokratîkê we heye parlamento we heye ew xwe yani biryar distênin ser hinek erd û çandinî û tişta wisa wek dijî yani ev xwesteriyek ku demokratîk yê Swêd komîna belediya yani firsetekî mezin dide ku gel bi xwe yanî biryar bigire ku dibistanekî kî dê bê çêkirin nexweşxanek dixwazin kî dê çêkîn ne ku ji dîrek ji parlamentoyê ji hikûmetê bê dest nîşan kirin yani vê de millet xwe yanî vê biryara bigire bi hevdûra bi rêya siyasetmedaran xwe îca li Tirkiye hûn ji zanîn ne wele îro mesela AKP iktidarê ye li gel MHP ji xwe sîstemek ku Tirkiye îro dide meşandin sîstem çi dibêjine başkanlık sistemi yani tiştekî ew yê tiştekî modelekî Tirkî çêkirine Erdogan îro ne tune Reîsê Cumhur e serok şaredar e muxtar e milletvekilî ye bekçî ye asker e her tiştê yanî ew bi şeklî ne ya yani ew mirov dikare yanî ez û tu û bi hezar milyona Kurd dikarin yani her roj bêjînin em sîstemekî demokratîk birî navekirin lê bê yên pêşberê me jî hinek ji we jî ma û ên ku muhetebin hinek jî wê de jî derkevin ku bêjin temam em bo tişta re amade ne em dikarin bo tiştê ve qebîl bikîn îro Tirkiyede ew nîne mixabin mixabin birêz Kadir Qasirga em hatin dawiya bernameya xwe min nexwast ez gotina te bibirim dem wek avê diherike me çend yek tişkî bêjim mesela mafê gelên ku vê de heyî mesela Kurd yani mafê ku me yê vê de heyî mesela îro ez wek yani endama sendîqaye ji me re gelek agahdarî Kurdî te ne tune Kurdî ha yani devokên lehçeyên Kurdî jî hem Soranî hem Kurmancî îro Tirkiye'de tiştek wisa ne mimkîn e hemû dezgehên dewletê hemû ziman hene mesela em vê de em ne yanî kêmnetewekî mînorîtet yani kêmnetewekî netewî ne penaberê vê de li dîsa jî vê mafê dide te yani mafê demokratîk mafê bingehîn dibe yani berê her tiştî ev tiştîn hene bên rûniştandin li Tirkiye dewleteke wek Tirkiye başûr yani a xwetiya rizgarkirin sîstemek heye rêveberiyekê heye derfeteke mezin e ji bo me Kurdan rojava jî hêdî ew tê rûniştandin
Dibe Kurd hişyar ben yek denk behavdura bişêwirin û li hember dewletên navnetewî de jî yani bikare bin ser hinek tişta li hevdû bikin yani qana xwestekên xwe bînin ziman. gelekî spas birêz Kadir Kasirga mixabin dema me qediya ez gelek spasiya te dikim ji bo ku te dema xwe dame tibû mêvanê dengê dîaspora tibû mêvanê çarpelmedya her hebî û mal ava bî her wiha di kar û xebata te di serkeftinê ji te dixwazim ez ji Stockholm pir hez dikim piştî Kurdistanê û hera ez bawerim tu belkî pêşeroj bibe serokê şaredariya bajarê mezin di pêşerojê de em bêjin hêvîdar im. Gelek spas ji bo vê derfetê û silavorez hem temaşevan re hem ji te re û kar û xebata we jî serkeftinê dixwazim. Gelekî spas mal ava be destxweş û êvar baş bo te. Bînerên hêja em hatin dawiya bernameya xwe ji çarpelmedya veneqetin piştî me spor bi futbol bi Kurdî heye ji çarpelmedya veneqetin gelek spas ji bo ku we li me temaşe kir dilê we şad dema we xweş şeva we geş bi bimînin di xêr û xweşiyê de. Spas.